yang ketiwangan. Oh, enten. Biar ingat, Bo. Kalian saja nyangkol bulan. Tapi galang gulingnya bakat melekor. wata nyumpeno, wata sepunika Gusti kurang. Tuh. Yang gitu ipiana kengkennya mirip pada Situ di aku itu. Kengken itu yang gitu ngipi gitu, kengken ya artine. Wah, becik beleng. Nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket nase. Bang Yang dia di Banjaran iki tiang ngupas-ngupas arti impian niku. Kutak kade wonten buku impian jumeh niku. Yang gitu kengken mirip artin ya. Iki becik pisan iki. Yen upami niki Gusti dados kenten nggih, minggu dados dagang. Ket di pasar durung mau bangjahan kentene tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Lanjut Gong akeh oleh. Oh, sing sinah bengi. Yen luas memancing tadi rasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh. Ini liu boleh teh. Aduh. Dumadak Bang Sajang gitu. Yen upami mungkin kalau Gusti tendas anom niki anom. Atuno. Nggih. Makin yen mekayon pacang ngereras cewek kenten ke. Mau jek nengok dikuri ya ngantre bajang-bajang gitu. Tinggal pilih saja. Cocok banget kene wak lacurnya pernah ngeringson. Dan artinya piane niki becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Pemadak pang sajan cara cakran yang gilingan sing jebetian wan metana muyak nut mono tang pangkan megelibak beduran po. Apa yene salah kan dipale. Kene sing medayo cang cicing buat ngarjang ipian itu. Lusan cang man pulang biar sambil cang ipi gitu. Ngundal nyenayo milu menang ipi ada nak milu. ipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pulang aku di pos ipi boleh. Nama landas kita. Ipian ini cang dados dalang nggih. Agen Tadi dalang ipian itu. sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Itu ipiane Lampang wayange. lampan wayange kinten Jaya Pranu nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. Biasane lampan wayang ya mah brado. Ramayano cupak gerantang sana. Di kengkene gamuh calon arang ini Jaya Prano lampan. Yang ngipi. Napi dados ipian. Cang ipi nang ki. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggil hango lu nyoman layon sari sedang nyampat. Dah nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mudianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semengan maro bangun. Di kengkene nyanyang sang sap suryo. minap kenten tapi sane mau bersih-bersih pun dumun kenten. Jam sio tuh nyakan. Nyakan dumun mau bersih-bersih hentas kenten. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggil hango lu yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Demak kesampat itu. Gitu. Oh, Pak. Yang gitu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal Budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan nguap meneknyo. Kles celanane betul. Panas gitu. Padahal beli nak buka lo nyen susu bang 5 lo. Kena bok bisa sipan nyen deng-deng ai me. Pelung kulit nyen. Sing gitu. Gitu tenan. Ya iki gen itu. Itu sing gitu nak. Keluop penci cang ipi tadi. Numak cang wop me atas semang cang. Ngipi wop nyamo. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak gitu. Sing men gitu sing ipian cang. Jemak yo hompat itu kini Jaya Prano. Lah ta cek titik ini lewat sari nang cidai. Cantik cek. Ginyal niwang kan lewat sari nang cidai. Apa boleh nih? Kita niwang api. Ya
Jak membuat penting pun ngangar sampah. Memeh ra. Ya Prano. Nengi. Wih, Ngangar sampah terus tawangan. den. Tugas tuh kene kok Panjaya Prano. Tuh. Yen kene Jaya Pranot long tali boleh ngai. Cangipi. Bo landas kedo sing nulungin jelo petek. Meh Ya Prano. Leon Sari. Sakit. Oh, latas itu sangano, Man. ya. Boleh dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cangipi. Oh, nah. Oh, sangano man nuli di Grogak. Baik. Grogak. Oh, Grogak. Nak lungo hijau nah ning kana. Itu yang hijau singgah ke penjara sekar. Kapal undang. Dapat tengok Leon Sari ngelepeteng. Bati dia Prano ke sangano mah. Kemudian ketuang lakar somake. Nah, iya bakal ngayang bener kayak dadi titik. Nisa ini dia Prano. Sing lah saut. Bandas kedo. Lantas itu sano mekat ke melalui ko Banyuwangi. Ya. Oh, gelombang. Gelombang. Dan jang, Bo. Dan jang. Lungi baca do, kinten ya tuh. Ada rezeki Itu jatuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayang nongklang. Itu impiannya tanah lu. Kinten ya. Iki sedenge Ken. Jaya Prano dan nganten sarang Leon Sari. Oh. Durung ngerasa layu sampai anak puniki sampun dipun kautus Oleh ida Sang Prabu Prabu. nggih napa astane ke sang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Begitu. Aja landas Jaya Prano kemoko geluk trimo Begitu. mati ya ken iso galing. Ya Prano mati. Duh mati Jaya Prano. Ih, tuh paman ngudiang tadi sebet nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang to angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengrabdane. Sane ngipi dan uronganipun padam. Sing mati nak buung cangipi. Buung cangipi. Adi buang ngipi. Nak buung cangipi kengken lah. Marah jelek ipiane pelejane buung ngipi. Terus nak arti anak separo. tuh. Man, Kengken. Puniki sesambune padamipun napi wastane Ki Jaya Prano mangkin ten Leon Sari arsang ki Dedwagong dan ipunnya singnya ipun sedia ring Jaya Prano. Aresipun bunuh diri ipun nuak ibu. manahipun mangde kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangde kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane ne luwung. Swarga becik niki. Aduh, yang kita sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Bah, Payu cangipi. Apa ngipi wong tulus. Kok tunggal nar tiang ki busan gitu. nang tulis ya nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai. Wong kal mancing nih. Terus Yang botragya jane lahan luas. Nyancokon pok luasnya. luas mancing. Panian Pak ini raso cek pelanya Tangar sampai be ini. Sing ada be nu dini jalan jong kali Mau mak panjang mah. Keriang nae. Sambil ngabonya nona deh. Nggih, nggih. Balsam. balsam cengkeh. Balsam cengkeh ha. Pangsan anu. Balsam me. Pangsan dingin. Mau ale panjang mah. Ando sana. Ada di kok. Wenten api niki Gusti Ayu. Dados gegeson pisan wenten api. Bi, Tiang, kanti telah ngangsur rangkian tiangnya ngalih bibi. Kanti belum pide, kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau, cek pragat di pewaragang dongeng tongos bibine. inggih nak riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados je ngedang di tiang. Bi, Di tiang. kini, mirip bibi sing nawa. Ini di karang kepatian, kaden subuh-subuh dadane karyone. Inggih. Tuh, yang di busan mankem raja, tadi mekejang luas rone.
lah makacakan itu di merajang di Kayun Gusti Ayu sana mangkin. kena tiangnya pangseng menyi lah kena ye hujan jadi bibi coba kali den tiang tulungan ya apa ketuka dalam bilang Oh, Riko bacang rumah. Yang sapunika dados taler Prabowo tesane kanton makacakan di kering paragan dereng kelas untuk di tiang nyucut wau kayang kenika bacang buat di tiang ketukade dan becek nggih. saja pesan tuh bibi pangsengin Prabowo teh itu di pewaragan kangin makao pangseng tiang-tiang kanti dukong Nedani, ya ketuka ada abolang bilang Yang sapunika kan mau pamit ring tiang Gusti Ayu. sedang baca kepisah yang tiap seberang Nak subuh pedas pesan dengan meme pesan. Kian tadi buka kagian abu kendo. Dan di tiang bengong manggihin Gusti Biang ri sampune mesanding sarang dane Gusti Ayu yen kan tanyake make sami sampun nuning. Luaning Biang wantah Biang dane Gusti Ayu meje kadane mesemeton Gusti Biang. Luaning Gusti Biang kanton nanom dane Gusti Ayu sampun nanom sami mangkin toh. Ilo tidak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu dia nih paring lokane buka itu sangat pesan lo. Lo sebenawang. Ada nih tiang dini di kuna negara. Gue mantai deh jelek lawan yang melah. Nak mulai lo masih kau ucap ngelahan. Ini patut Gusti Biang. Pemakasih sih. Uleng dunia nak meme simpel ngintip pengeros. Tuh gue mantai deh mulai sangat dari aleh meme. Sedina-dina cening sengsap tekening geginan. Keraman yang nak medewek lu mulai itu. Buka pengeros meme ni subuliwan. Japi tui kengken yang jegeng ini. Japi tui lemak yang lah kegisiangan manipuan. Sing pariwang ni masih cening lakar ngayang kepisahku. Cening lakar mesoma. Iku lantas ni. Pangsi daulian cening yang sing bisa megay. Kau cat yang jelek itu dipisahkan tu nak beli pesan. Pemekas ni kenang meme. Pang sangat, pang bisa. Gumantene manipuan sing ada kuen lenan kencening ni gelanting. Pang sing dah diucapan dipisahkan. Tu sarapan pesan ini. Wen dan pawacanan biang asapuni kering sekian itu gumanti tanpa suun biang pemekasannya makin biang duaning biang sampun sedang rauhen sekian tikian ne makin biang taler sampun uning karyanya dikiring karang kepatian kan sampun ngusan biang Mak subuh man hidup ceningnya kengken. mana tiang ne makin duaning wasranya dikering pemerajan maka sambil kanton menyi yang jadi ketukade ngumah wasranya punika biangnya Sarang ditiang Gusti Biang sarang ditiang punika prabot duwene sanering kuaragan nika pacang ring tukade dalar secet ditiang. Nendi malu. Mimi sing mapi salah kasih. Apan gumanten itu mula buka pitutur memene dan sangat ideh mimi. Kewala tegarang masih nih. Pinah-pinah nih Jepang sangat. Ini kadang tak suka gulang buka madani nih. Yang jani cening lakar kemu ketukade. Sing kena jan ban ada belabur ragung. Pedaduanan lantas itu kade tekiannya lakar mau pelawanan. biang yen sampun sarang bibi mongkek dan sanang biang sumenio malih Nah. apisan manten mangkin ki manten biang ye Jadi Gusti Biang sampun wenten ditiang ngiringang jadi sampunang sumeniyo malih ring tikayun. Bang Yang ditiang ke manten. Nah yang buka gitu. Ini bani sing masih lakar ngewalangin kena cening. Bang sing ngalan hujan. Mutuan sang temedan. Yang sapunika ditiang medap-dapan dian oh nggih. medap-dap malu mau bingung Mungkin mulut itu ning Mimi sing sangat merasa. Subuh mekelu ada ane cening cening. Nah negara. Sinah cening subuh nawang kengkian laksanaan aja cening. Sandang sanyan dokulat. Apan manipuan sing ada gumantene tong menjakkan buin ingetang pesan mewanti-wanti memang ide kapinen cening. Melang ngamuragan cening. ini biang Gusti Ayu men busana duwene saja bibi tadi ngesap saja tiang yang bakal nyemak wasranya malu terus tiang bibi ini. yang mau punya turun biang Nah,
Biang, kantos ke kelung kori Gusti Biang, ngiring yen kasar anto titiang dane Gusti Ayu menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden tungguang tiang lo. Nika sampun ngawenang titiang iri semale sebet titiang Gusti Biang, sebet titiang Gusti Biang. Nanti malu lo. Tuh tiang nyayang pianak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken ya dene. Titiang nyaken sayang kenten kan memean titiang cuma. Nika ampun ngawenang titiang sebet titiang. Tunggu lagi gitu lo. Loh, Titiang makan kon. Sing nyenan ulian lo nih sing bisa ngrasnain ni rama. Sing nyak tinut tekening raos rama. Tuh ning ngawenang lo sing kesayangan rumah. yen kemana antuk titiang ten yo Gusti Biang. Mun ulian kengken. Nak ulian meme titiang ten kantun ngelah. Sira nyayang nggih. Titiang. Dah lo sepet. Japi tuwi lo sing ngelah meme. Ya namun tuh tresnan lo kay kapening tiang ini di kuna negara. Ini Ada sing duwe lakar angon yang kaya. Napa mekas yang lakarnya yang ampuran. aduh Gusti Biang yen sapunika sumang titiang pisan Gusti Biang. Ya ada tulangin barang-barang ngumpul tiang-tiang. Nggih sampunang sumenyo. Neng, sapunati ini. Jadi mo kamu lautan ya. Ini Biang, pangtan digeles sabak, yang lungsur mau pamit bianan Biang ya. Kami dene mo kelona. Ini Biang. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gede mantan. Male bos-bos kan kentan di pradene suwe di tiang irke ring tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan mangnane ngabang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Bang lu abang yang nasi. Akehang kide mangken di tiang ampun kerang, kan ampun nyak molah kide mangken nggih. Napang kerang bomedar banyak Nggih. pasok cara tiang. Nggih. Mudah mu. Gusti Biang, male kide. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayane nak jadi ubi jala kadane rau. Kentan nggih. Wale pengide tiange setone ngendane rau. Lo pang subat dekat ini di makaran tempat yang ini. Nggih, di pradene ten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos mangaken semenio duaning di tiang sampun ngiringang dane Gusti Ayu. Nah lo sing sanang sama dia. Namun ning Ampun. Bibi yang subuh manyanan Biang, yang cek perjani lega kena bibi nih. Yen tan dagingin kenten gede tan nyak makriu kan basang di tiang. Nak Biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau benyulan. Di tiang. Nang tegarang tole, yang mulai geden tebal le, pangseng ngalan hujan, ada ngalan Ye, jadi ados di tiang sa pau reng Biang Gusti Ayu. Napi meklenyet nas di tiang jeung sakit mangken kan mau sudan memoman rike reng tukade. Mangotan bang obat bibi. Durung di tiang nunas. Yen ketan Bang Yang di tekoling tukade ke di tiang kal napi wastane obat sakit ngopi di tiang ampun akuas ampun napi jek pengang di tiang kan Tole bantiang, Biang nak liung lah. opat dol nge naniko tunas tiang nge. Nejani pangseng ngalan tengai masih lan yang ngalan dulu. Nang botan geles nak bak di kering tukade kan juari manyos rike. Liu nak kedadene di tukade bakal ada ngintip. Nggih, kentan nang lo di geles hargina.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ